O političarima ima dosta predrasuda u društvu. Dio javnosti smatra da su bahati, neodgovorni, sebični, bez empatije i svijesti da su plaćeni da rade za građane, a ne za sebe. Također često čujemo, ma oni se van kamera svi druže, samo prave predstavu za javnost. Neki su vjerovali i da su višemjesečni pregovori oko formiranja vlade bili samo predstava o principima, a da se iza zatvorenih vrata govorilo samo o podjeli plijena. Ali svaka se vrata kad tad otvore. Vrata u svijet politike i političara nama večeras otvara poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović. Dobro večer, gospodine Vuksanović. Hvala vam što govorite za televiziju E. Dobro večer i vama i hvala vam na pozivu. Evo, čuli ste ovu najavu. Jeste li vi bili svjesni loših osobina koje dio javnosti veže za političare kada ste se odlučili da uđete u politiku? Sigurno da jesam. Naše ozračje društveno-političko je takvo da biti političar nosi u sebi jednu pežorativnost i s tim se pomirite kad ulazite u taj svijet, s tim što ne vjerujem da ćemo večeras odškrinuti ta vrata, jer to je nešto što je permanentno. Bio sam uvjeren u to i naučio sam da se nosim s tim. Da, evo, pregovori koji su iza nas dokazali su te neke osobine. Svjedočili smo da političari iznose teške riječi na račun onih sa kojima zapravo kasnije završe u koaliciji. Da li je tačno da politika izvlači to nešto najgore iz ljudi? Na vama je što će politika izvući iz vas, kako ste to kazali. Istina je, može izvući ono najgore u vama, ali zašto da ne izvuče i ono najbolje u vama? Politika vas dovodi u određene dramatike, turbulencije i u životu, pa tako i u politici. To su prilike da iskažete karakter koji nosite na najbolji mogući način i onaj habitus kojim se predstavljate pred javnosti. Tako da politika može izvući najgore, ali ja sam više za to da je iskoristite kao priliku za ono najbolje u vama. Da, evo, u jednom trenutku Hrvatska građanska inicijativa je bila blizu tome da bude dio vlade. Šta je krenulo po zlu i kada? Tako je. Hrvatska građanska inicijativa je jedno vrijeme bila blizu participacije u izvršnoj vlasti. Mi smo odmah nakon izbora koji su bili prije 4 i više mjeseci iskazali ono što su naši principi i stavovi i na taj način smo ušli u pregovarački proces, dakle sa jasnim, ako hoćete da vam tako kažem, crvenim linijama preko kojih nećemo ići, a to se odnosilo prvenstveno na bilo koji oblik participacije bivših konstituenata nekadašnjeg demokratskog fronta. U onom trenutku kada je postalo jasno, a postalo je jasno pri samom kraju pregovaračkog procesa, da će upravo ti politički subjekti dati podršku za konstituiranje nove vlade Crne Gore i ne samo podršku, već će na jedan način participirati kroz državne sekretare u njoj, što je također podrazumijevalo da čelni čovjek nekadašnjeg demokratskog fronta postane i čelni čovjek Skupštine Crne Gore. Mi smo izašli iz tih pregovora jer smatrali smo da će to oštetiti one principe i vrijednosti s kojim izlazimo na političko tržište i nismo bili spremni zarad bilo kojih funkcija biti dio te priče. Čast je biti ministar i obnašati druge važne pozicije u Crnoj Gori i na taj način predstavljati one koji su vas birali, ali ako to dovodi u pitanje ono što vi cijelo vrijeme govorite i predstavljate, onda to znači da niste konzistentni i da bi na taj način prevarili one koji su vas birali, a mi na to nismo spremni i bit ćemo sasvim lagodni u toj poziciji oporbe i iz tih redova nastupat ćemo i zastupati sve ono što su ciljevi Hrvatske građanske inicijative, a mi smo pokazali da je naša politika komplementarna sa državotvornom politikom, jer mi smo dio tog bloka i nastavljamo dalje svoj politički život. Da, evo, mi često možemo čuti komentare da su političari zapravo svi dobri jedni s drugima i da su svađe u sali samo predstava za javnost. Da li je to istina?
često me to ljudi pitaju i to je nekako stalno pitanje da li se vi svađate i kad se kamere ugase i kad niste izloženi očima javnosti, ali da moramo razgovarati. Ja i među njima s kojima se politički i ideološki ne slažem imam i nekih prijatelja i to ne krijem i ne iscrpljuje se život u politici. To je jedna stvar. Druga stvar, nisam ideološki ostrašćen da mi je glavni kriterij u životu ko kako politički razmišlja i zastupa i ko nastupa sa određenih ideoloških pozicija. Ne biram svoja prijateljstva na toj osnovi, ali nije baš ni istina da je kad se mikrofoni ugase, da tada vlada neko ozračje nekog drugog duha, tolerancije, solidarnosti, prijateljstva ili ne znam čega. Prosto imate situaciju da morate razgovarati i sa onima s kojima se ne slažete, a van kamera birate svoje prijatelje na nekim drugim osnovama. To je možda poslovni i privatni život kada se razvoji. Evo, mi ovih dana svjedočimo gnusnoj hajci na poslanicu Aleksandru Vuković-Kuč. Da li vas možda iznenađuje ćutanje zvaničnika? Teško vas u Crnoj Gori išta može iznenaditi. Želim odmah na samom početku odgovora na vaše pitanje da izrazim duhovnu blizinu sa Aleksandrom Vuković-Kuč i prijateljstvo i razumijevanje za situaciju u kojoj jeste, ali i jednu sigurnost da ona je pokazala da zna da se nosi sa takvim pojavama i ne samo da zna, već da sa dignitetom predstavlja sve ono što je njena ideološka i politička matrica i to je upravo i ono što provocira takav polusvijet na takve izlive i ekspresije očigledne mržnje. Žalosno je što takvi stavovi dolaze od onih koji sebe proglašavaju za vjernicima, koji redovno slave svoje vjerske blagdane, a onda obasipaju javnost i samu gospođu Aleksandru Vuković-Kuč sa takvim izlivima. Ali to je nešto na što se naviknete i steknete imunitet na zapravo prateće pojave vašeg političkog djelovanja i mislim da je u tome jedna ambivalencija zapravo. Koliko je god dobro što se vi naviknete na takve fenomene, s druge strane to stvara efekat kuhane žabe, jer prosto naše društveno-političko ozračje je pogodno, stimulativno za takve pojave. I kogod je u javnom političkom prostoru, on se suočava sa takvim oblikom vulgarizma i neprimjernog ponašanja, ali svaki taj trenutak vam daje zapravo jednu šansu. Daje vam šansu da vi budete bolji, da vi rastete u tome. I sam sam često izložen takvim napadima i mogu slobodno reći da nemam neprijatelja. Ja nemam neprijatelja, pri čemu sam svjestan da sam ja mnogima neprijatelj. I vjerujem da tako gospođa Vuković-Kuč razmišlja i ja je ohrabrujem da nastavi na taj način svoje političko djelovanje, jer sve te pojave su zapravo indikatori ispravnosti politike koju predstavlja. A koliko poslovnici zapravo utječu na taj negativni narativ? Zaista smo se svega naslušali u posljednje vrijeme. Poslanici često, kao uopće političari, zaboravljaju da javno izgovorena riječ koju predstavljaju i iznose može često biti pogonsko gorivo za takve oblike mržnje i izliva vulgarizma. I zaboravlja se da je riječ oružje i da riječ, kao što može potaknuti na nešto dobro, može kreirati ambijent pogodan za mržnju kojoj svjedočimo sve ovo vrijeme i zapravo radi se o pomanjkanju odgovornosti i pomanjkanju svijesti, pri čemu se politička borba svodi na nešto što je neprimjereno i nešto što ne bi trebalo da se gleda u našem javnom prostoru.
mi imamo određene karakteristike koje nisu bile ni čak onih 90-ih ratnih godina, kada se govorilo da je Skupština Crne Gore jedna arena dostojnih rivala koji znaju i retorički i svojom elokvencijom da izraze svoj stav, a da uvažavaju i poštuju onoga s kim se ne slažu. Sada to nemamo. Očigledno svjedočimo i pomanjkanju svih tih i viteških kategorija koje su neophodne da bi se ljudi na pravi način predstavili pred javnosti. Ali mi kreiramo javnost. Mi se ne smijemo prilagođavati, pogotovo se ne smijemo prilagođavati u svemu ovome. Već moramo djelovati tako da stvaramo ambijent uvažavanja i poštovanja, a onda izrazimo svi sebe i ono što predstavljamo, pa na građanima je da odluče i presude kome će dati svoje povjerenje. Svakako, vi ste rekli da nemate neprijatelja, ali da mislite da ste nekima neprijatelj. Da li vam se možda dešavalo da upravo zato što ste u politici da vam se dođe do nekog ugrožavanja porodice ili privatnosti? Pa primao sam i primam razne prijetnje i navikao sam se, nažalost, na tu činjenicu. Jedno vrijeme sam uredno dostavljao sav taj, nazovimo ga, materijal sudskim organima. To nije dobilo adekvatan ishod i onda sam odustao od toga. Ali evo, reći ću vam po prvi put ovdje ovako javno. Nedavno sam primio prijetnju na društvenim mrežama i onda sam vidio od koga ona dolazi. Kad sam pogledao taj društveni profil, vidim da čovjek je u instituciji koja bi trebala da me štiti. A onda vidite koji je to paradoks. Mjesto da me štiti, on mi tamo nešto prijeti i na taj način izražava ono svoje neslaganje sa nekim mojim stavovima. Nisam to procesuirao, radi se o čovjeku mlađih godina, pa to nisam procesuirao u nadi i optimizmu da će se na neki način dozvati pameti. Kako sam prije kazao, steknete imunitet na te pojave i rađa se jedna vrsta i mogu reći i prkosa da pored svih tih izraza koji u početku vam djeluju sa puno više emocionalnih reakcija u vama, onda dođete do nekog stanja u kojem to doživljavate kao normalno. Zapravo, bitna je smirenost, jer mir nije u tome da vi ne osjećate zlo, već da naučite na pravi način da ga trpite i procesuirate pred samim sobom. Na koncu ja sam zahvalan svima onima koji me na taj način potiču jer daju nemjerljiv doprinos mojoj izgradnji i želim iz cijele te ružne i ružnih situacija izvući najbolje što mogu i najviše što mogu. Da, ali dokad ćemo mi čutati na to zlo? Evo, malo prije ste spomenuli da ste nekada išli da prijavite takve stvari i da niste dobili nikakav odgovor. To govori o našoj društvenoj političkoj sceni, to govori o slabosti naših institucija, to govori o politizaciji zapravo svih onih organa koji bi trebali da nepristrasno djeluju i da imaju adekvatnu reakciju. Ja vjerujem u bolju Crnu Goru, a to znači i u bolje institucije. Sa svojih pozicija, koliko je to u mojoj moći, davaću taj doprinos. Ono što želim da naglasim i da se zahvalim istodobno, a to je da nisam sam u svemu tome i ni ja ni moja politička struktura koju predstavljam i gotovo redovno, kad sam izložen takvim pojavama, redovno dobijam i veliki broj poruka podrške i duhovne blizine. I to je nešto što mi znači. A u ostalom imam i svoj krug ljudi koji mi je značajan i iz zajedništva s njima crpim svoju snagu i nadahnuće. Ja sam im zahvalan na tome, a konačan odgovor na vaše pitanje, nažalost, ja ne mogu da vam dam. Volio bi da se vremenski ograničimo i da vam kažem tada i tada će to biti. To je put koji mi, nažalost, moramo preći jer tranzicija kod nas nije završena i još dugo, nažalost, ćemo biti svjedoci takvih fenomena.
Da, vi imate dobre odnose i sa hrvatskim zvaničnicima, osim što nam je susjed Hrvatska i članica Evropske unije, što definitivno nam znači da se imamo na šta ugledati. Da li su vam saopštili stavove o novoj vladi u nekoj internoj komunikaciji? Pa evo, prije kad sam kazao da nismo sami, mi iz Hrvatske građanske inicijative, između ostalog mislio sam upravo i na to zajedništvo sa Republikom Hrvatskom i ja sam zahvalan cjelokupnom državnom vrhu na sveukupnoj i sveobuhvatnoj pomoći koja je kontinuirana, koja je temeljna, i iz koje se vidi da je Republici Hrvatskoj stalo do Hrvata u Crnoj Gori, do opstojnosti Hrvata u Crnoj Gori. I kad sam kazao da je sveobuhvatna, mislio sam na različite političke strukture. Znate, pred sam izborni ciklus koji smo imali prije nekoliko mjeseci, ja sam bio sa svojim kolegama iz stranke u Hrvatski sabor, bio sam na Banskim dvorima kod premijera Plenkovića i kad smo bili u Hrvatski sabor, tamo su bili predstavnici i vlasti i oporbe i svi su oni bili jedinstveni. Iako parlament, odnosno sabor, je mjesto gdje se sučeljavaju stavovi i naravno da ima pluralizma, ali svi su bili jedinstveni u želji da Hrvatska građanska inicijativa se vrati tamo gdje je mjesto, da Hrvati imaju svoje predstavnike u parlamentu i drugim institucijama države Crne Gore i to je nešto što nama prvo znači u emocionalnom karakteru i smislu, a onda i u onom pragmatičnom. I nijedna vlada kao što je to vlada gospodina Plenkovića nije toliko pomagala i ne pomaže koliko njegova i hvala mu na tome. Po tome se vidi i državnički njegov stav, a Hrvatska je danas zemlja sa značajnim međunarodnim ugledom, sa značajnom međunarodnom pozicijom i mi na najbolji mogući način koristimo to naše zajedništvo. Evo sad imamo u ovom trenutku dok mi razgovaramo jedna članica mladih Hrvatske građanske inicijative je u Briselu na stažiranju kod zastupnice u Europskom parlamentu gospođe Sunčane Glavak. To je treća mlada osoba koja je tamo na stažiranju. Veliki broj mladih ljudi studira na fakultetima u Republici Hrvatskoj i to je sve ono što je konkretno i iz čega crpimo iz te jedne izvanredne, ne samo institucionalne, nego i nadinstitucionalne, mogu slobodno tako se izraziti, sa Republikom Hrvatskom. To je lijepo, a možete nam reći da li su oni komentarisali novu vladu, kakvi su njihovi stavovi? Republika Hrvatska se ne miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. Njoj je stalo do opstojnosti Hrvata na ovim prostorima. Hrvati su autohton narod sa ogromnim duhovnim i kulturološkim kapitalom koji ima hrvatski predznak, a obogatio je Crnu Goru i Crna Gora treba da se predstavlja pred svijetom sa tim duhovnim i kulturološkim blagom. Njima je jasno i imaju potpuno razumijevanja i cijene naš stav da ne participiramo u vladi i da imamo negativan odnos koji smo izrazili i glasanjem protiv imenovanja za čelnog čovjeka Skupštine Crne Gore, čovjeka koji kaže da mu je predsjednik Putin njegov predsjednik, jer, kako sam kazao i na skupštinskom zasjedanju, nama NATO nije četvrti rajh. Za nas se u Srebrenici, nažalost, desio genocid. Za nas Ruska federacija, nažalost, danas provodi brutalnu agresiju prema suverenoj i nezavisnoj državi kakva je Ukrajina. Za nas crnogorski identitet je nesporna povijesna kategorija sa svojim kontinuitetom, utemeljenjem i svime onime što jednu naciju čini nacijom. Za nas država Crna Gora je neupitna država koja ima svoj državni subjektivitet i mi želimo da jačamo taj subjektivitet jer to je naša zajednička kuća i brojni su drugi razlozi zbog takvog našeg stava i mi imamo potpuno razumijevanja za takav stav i od državnog vrha Republike Hrvatske. Odlično. A recite nam šta očekujete kada je riječ o trajanju vlade? Ne mogu to prognozirati. Podijelit ću sa vama što sam kazao i mojim prijateljima i kolegama iz stranke. Mi smo spremni na to da ova vlada traje 4 godine, da ovo stanje kakvo je sad traje najduže moguće
i da po tim okolnostima mi nastavimo svoje djelovanje. Mi ne možemo birati vrijeme i mjesto u kojem ćemo djelovati, ali u ovom vremenu i u ovom prostoru, u ovim nenaklonjenostima moramo pokazati vitalitet ideje koju predstavljamo. Lako je to raditi u egzaltaciji pobjede, u triumfalizmu. Treba sada, kada je puno toga što nam ne ide na ruku, kada nam je puno toga suprotstavljenog, ali samo tada možete pokazati snagu. Ne onda kad ste pobjednik. Sada kada živite neko drugo vrijeme, kada ste lišeni i nekih infrastrukturnih, logističkih, bilo kakvih drugih stvari koje vas čine jačim. Ja vjerujem u ideju koju predstavljamo i vjerujem da je to civilizacijska ideja i da ćemo lojalnosti, da ćemo, ako ostanemo, ja vjerujem da hoćemo lojalni tim idejama, izaći iz ovog mračnog i dugačkog tunela. Lijepo ste to rekli i nekako primijetila sam da imate lijepe opise, pa me zanima da li ste političar koji piše poeziju ili ste pjesnik koji se bavi politikom? Pa, poezija je način izražavanja za mene. Ja ne pretendiram da imam status pjesnika. Nekako i ta riječ pjesnik devalvirala. Danas mnogi se proglašavaju pjesnicima i nemam tu ambiciju da sad budem prepoznat kao pjesnik. Poezija je nešto što mi omogućava da na svoj način procesuiram sve ono izvan mene, ali i ono u meni. To je nekad i način da se borim i sa samim sobom i sa fenomenima oko sebe. I često, ovdje ću citirati jednog značajnog suvremenog pjesnika Dragana Jovanovića Danilova koji kaže: kad sam miran, najveći sam pobunjenik. To je čista poezija i zahvaljujući toj misli, tom stihu prebrodio sam mnoge oluje i nevere i mnoge nemire. U odgovoru na vaše pitanje kazat ću da je to neodvojivo. Ako sam unio poeziju u svojoj politici, onda mi je drago. I onda sam afirmirao jedan novi izraz, što nije lagodno i što nije nimalo jednostavno, ali na taj način sam onda doveo i do neke originalnosti. Ako sam to uspio, ja sam onda prezadovoljan, ali nisam opterećen. S tim izdao sam jednu zbirku poezije. Ne pišem puno, ne pišem često, prosto čekam da se akumulira dovoljno toga u meni da na taj način, onda nakon toga da to i artikuliram kroz poeziju. Nekome se to sviđa, nekome se ne sviđa, ali nisam opterećen ni tom vrstom priznanja iz vanjskog svijeta. To je nešto što je moje, to je zapravo moj način komunikaciji sa sobom i sa drugima. Nadam se da ćete i dalje spajati politiku i poeziju. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. A mi idemo dalje.